Rimarininchi. Rimarininchi. Punchaupa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa. Amasua malula mahilia le mata waqliq tanchipa ojan kichkan waqliqon pelekona kainata rikiche karamuchkanchik Rimarininchi nisqan programa yanchikwa sábado domingo revista semanal Rimarininchi chaykamulaña wasiyaykiman llaqta challaykiman chalay pani challay qanchis wataña riki wayrapi kachkanchik kay Rimarininchi revista semanal nisqanwan chayna wawqillaykuna palaykuna kay willakuykuna kachkanrik achkallaña chay willakuykunata riki chiqap charisunchik aysh vida chaynama wawqillaykuna palaykuna kay asuntukuna a ver puntataqa wawqillaykuna palaykuna taytanchik pasutinpi rimakuykuyle qatiqninpiñataq rikaw qatiqninpiñataq nisunchik wawqichalay panichalay de que kunan kachkanchik chunka pichqan noviembre killapi kaykuna kachkan sasachakuy riki kay camión riki camión wichikuykurun kay Machentepe richkarqa riki Machenteman ancha qhipikuykuspa hinapti kay para chakunawan ñankunapas alayrilla kachkan riki landulla riki y chaynapi kay camión riki kamas nada qhiwichapi ni nishu qhiwipaschu hina chay sullmanan chayta camión riki pasachkaspa sullmakuykun wawqillaykuna pani challaykuna hatun camión riki kay Machente lawpiña chaynaqa illaqkuna cuidawllawan illankichik hawanlla illakullankichik chaynallataq kay Vale Fice ñachqanchik hina kay Vale Fice chakra runata campesino runata yanapallawanchik porque kaywan riki gasta ranchaykunchik y tumpa minusllataña gastanchik imataq pasakun wawqillaykuna pallaykuna kunan de que qallarininpiqa huk Vale Fice huk balón de gaspaqmi karqa completo completo mi karqa huk chay Vale Ficewan rantiq kanki huk balonta completo chata chaymantaqa minushamunña 10 soles 5 soles o 10 soles chataña quna kaq mana ñaypaqñachu chay minushamuq kunanqa iskay valewanña rantin huk balón de gasta pero kunan si wawqillaykuna pallaykuna nichkanku kay Vale Fice manaña lliwmanñachu chayanqa manaña entonces wakillanmanña hinaspapas minusllaña sirikunqa ayta proyecto ley wawqillaykuna pallaykuna kay proyecto ley kachkan kay qhawarinaykichikpaq kaypi a ver masta wiñaykachisunchik kay proyecto leyta hinaspa riki ñawinchasunchik imanishkantaq kaypi recibido nichkanrikaw Congreso de la República periodo anual de sesiones 2025-2026
dictamen de insistencia, recado de las observaciones formuladas por la Presidente de la República a la autógrafa ley que modifica ley tal que otorga sistema de seguridad energética. Ahí está, sistema de seguridad energética. Entonces cae piña dictamen de insistencia niscanta rey culiachcancuña y modifica chcanco incluso cachcan más rica o que parte chayan cae documento mana ya llevo paña chucanga cae vale fisi y las papas nichcanta menos llaña cuestanga claro, inallara chay vale una paga can auxilio. Ari kainam kai ati isapakona kai congreso kai muna isapakona pai con paga can chofer can combustible gratis carro can secretario con na can hasta así que pichan en secretario pasas chakin con a pichar pachaga chay o congresista una chuchakin picha chico limpia chico chakta maila chico chakta foto tomara chico chay suspenden gor chay mandrima ko gor mana chay yacho si no lam carachis pa descuentan gor chay roba sueldos ningo dijo congreso está con una mesa gallapa chante y matapas munachkanko chay sueldo ko pajawan mampas o decreto konawan chata wakchata ni siapa koygon, por ejemplo, representación. Chayta gari que ñogan cherexenche como viáticos, viáticos. Pero viáticos gari que ren que chayna so kachkan o monto charika o utilizan apa. Pero kay representación gari que ña que churasjaña o monto rika o chay van rina equipa. Pues que con esta con mana ni uxulta pues gastan mucho o que le no pelegona jolengot hasta no restaurante ko pascan en palacio nanya peo palacio congresalla peo que le con pelegona porque palacio un cuña me querí con por congresta con año con angarica o especialista con mis campinapas y es gobierno congresal presidente simplemente es un fatoche un títere no ganan títere nispa solamente es arona jawana yampaña o la está con jawana yampaña presidente en realidad es congreso el gobierno por ejemplo mai zona con afectanga Ayacucho Ica Puno Cusco Junín Huancavelica Andahuaylas y Ucayale chayanta norte la pepas afectangata Ancash Trujillo Cajamarca Piura Tumbes sur la omamps afectangata Arquipa y Moquegua y Tacna. Entonces, chaykuna kachkan paykuna kay llaqtapa chay beneficio kunata kay tapa riki chay punta gobierno chirikao llaqtamik botawarqancha ya kay llapas richon ya beneficio llapas richon ya nispariki chay huk apoyo karqa riku awqilakun pallaykuna kunan chay apoyo tapas kitawachkanchikña kay congrestakunaqa paykunallañam qullqiyoq kayta munan paykunallañam allin mikusqa allin pachasqa allin wasiyuq allin imayuqpas kayta munanku awqillaykun pallaykuna llaqtataqa imaynapas kachon solamente votollapaqmi maskawanchik chaqay chay Mari Carmen Alba manachu congresista Mari Carmen Alba presidente congresoraq karqa congresopi chayllaraq yaykurun hinaspa imanirqataq kayqa wasiymi nispa nirqa mana llaqtaqa votanallanpaqmi servikun ya nosotros somos representantes ñam votoykichikwan quykuwankichikña atiyta chayna chay congresistakuna rimarqaku kunanqa imatan chay congresistakuna aprobachkanku richkanku Limapi chay barriokunaman alto urqukunaman hachyantaraq purichkanku chayraq llaqtata paykuna yuyarirunku ima nispa richkanku votawaya qampaqmi llamkarqani nispa y llapa runa asno llapa runa chaynataña nisaq wawqiykuna panllaykuna
A ver, chaskinkuraq chayna runakunata kusisqarqa comedorkunapiraq kunanqa mikupakuchkanku imanirqakutaq chay comedormanta imanirqakutaq chay barriokunapi chay mikuymanta ñuqaykuqa mikunayku allin mikuytam acaso chay urqu runakunachu kaniku alfalfa mikunaykupaq nisparaq pero alfalfapas miskim riku awqillaykuna pallaykuna alfa chayuq chay jugo hamun un juguito con su alfita, con su lechecito bebito, mamá y mamá, un concentradito. Es energizante, pues hasta guayos hataps causar chingna. Alfa ya mico cututito, nispam. Nay profesor ni rimaj, universidad. Alfa ya mico que nos pa cututina un gan, cada rato cutut, nisparaj. Pero imanita chay con esta gona no yo hay con esta ganico alfa mi kunayku tachmunan no nispaninko kunanga chaga erispa miku pakuchkanko alfata chay minino awqillaykuna pallaykuna asnu runakuna suyankuraq chaskinkuraq kayna runakunata qhariyarunmanku awqillaykuna pallaykuna rinri qaranmanta chuta rispa Jara chupanta, haitarispa. Llaqtata waqachichka. Pupaykunamanta llaqta pasa llamkarunku. Aspaqa congreso tiyanankupa voto tamañakuchkanku. Ay vida chaynam runakuna kanchik imanasqarqa. Imaynam chay utullu tarika tilarunki raparanta paqway chata tulurik sufrinqa chirita rupayta rika tenqa manam riki wananqachu manam riki chay utullu chaynallami kanqa rika mikuyta qaraykunki ahí mismo pavamos palado y que pero top sacachanga se tiaga chayna runa pswa con pani challaykuna son solaron chiquillo lumpayta ni mayna campo sa kayna runa konata aklianchik waqachiwananchikpaq sumaq uyachantin kutirimunku kaqllaraq botonchikta regalanchik ash vida más rimari awqillaykuna pallaykuna notas introductorias nisqallanpi editorial perkachkanchik rikao Limapi kunan kachkan rikao movilización de generación Z hayna punchapas karqa rikao tiempo kamalla mana llumpayta pelearqakuchu mana nishutaqa hikutarqakuchu policiakuna nada hawkalla karqa hayna puncha kunanpas chaynalla ojalá karunman tiempollawan hayna punchapas samakurqaku Lima estado de emergencia man churasqa kachkan ya en Boluartepas estado de emergencia man churarqa imatik may solucionarqachu mana atirqachu plan Boluarte nispakunaraq Lima kacharqaku yanqañan chay plan Bukeleqa es mejor plan Boluarte nisparqa kunan kay violinista Geri inquilino de Palacio estado de emergencia man churayku Limata Sosigaronchu chay wañuchinakuy mana tawachunka hukniyuq wañukun chay Limapi runakuna chay sicariokunapa chay mana allin runakunapa wañuchisqan baleasqan principalmente choferkuna wawqillaykuna funcionaronchu nada congreso hayachinqachum ministro imanas mana funcionanchu nispa mana Congreso hayachita punanchu congresistakuna kunanqa pinsakuchkanku reelección piña chayñataq wawqillaykuna pallaykuna algo cali mama imatataq chay ruwarullani algo calientito ahorita vamos a avisar hayninpa manachum chay mama Keiko Fujimori congresista pusakusqa hinaspan congresista yanapaqnintapas camarayuq daraq pusaqusqa norte lambayekiman chay campañanpaq mitingninpaq
chay tarika chay runa tarika anteron cuarenta hubiera cocho valinda chapinsan asesoraron coche manda mocha tak pantaros pamik aparos kame dispargao kunanga imaña tak pasakoron camioneta o vehículo de congreso chagaya local de fuerza popular pe campaña rora pacoipi cagay caipi cachcan placa marca todo aunque le compra cuña que son chica cuña que son ya am con apps que chip ah cuña que son ya a ver hago gancho ahí está imaninta mayan uchan imaninta caipi nichkaniki placa EGG 889 serie chay con ata manaña a manaña ni un ñacho color negro Kia bueno sede modelo 2012 propietario ahora chape imaninta Congreso de la República ahí está lo más importante placa y propietario que ocumpi que número changonaja manaña ya cosa secundaria ya chipajaricao porque matamos planantarika modelonta llantan cascan mana cascan no funciona chay carros cascan placa y propietario es Congreso de la República placa EGG 889 chay Congreso carro y matayaroran local de campaña de Mama Keiko Fujimori a ver con angamana cámara yañacho sino hasta carro con apas ya viene dos fallas ya ve checho mana ninki chicao che Fujimori está con no Fujimori cho gobernachka así por sucesión aunque mana ni con por sucesión cañacho mana pantaros para mi aparos no ahí está Keiko Fujimori dueño congreso anguao que llegó en pelegón achay mi carro tapas bueno musharon coricao carro tapas chaga servichicon cámara con atap servichicon trabajas con atapa servichicon y jurado electoral especial no dice nada está pero Fujimori se va a llegó en pelegón con anga imaninga coñata o congresista tam aparja congresista mareja huk ratu chaya watuko chaya nada ninga ko pan manam chay punkun tam mariki chay naman watuko hris mama na Boluarte nari que Boluarte tu anacho chay carro ta musharo konati ang manam chay carro angarer gan ayo watoko mene primero nerga ayo watoko chay manda rexinakus kay watoko me kunang imanengaña yao manam chay nintam pasach kargena sukrato saya chay kusja ninga kuñaps ay vida ay kay Fujimori da con mahta llulla con paga pero chay llulanta creen que chiquia y ya chay Fujimori está con mahta Fujimori está ya ricao mahta mana imata niptiki pa chay Fujimori está con ayo y manang manch trata tiki pa chay kurgo kuikos payam amen ninga nas baña tagme Fujimori am gobernación en España ta kotrego sonki más serimari o chale panchale más serimari Chaña tariki yachran china sábado domingos noticias internacionales o claro con mando ya con napas que hubiera cochacón o que chaigona panchaigona con anrique rima sunchik kai china manta ñojaya pensar ni China pejare siempre rima y cangricao China es potencia mundial Chaper y matapas roranco apurao chayaman minas papas una y serie bicotanis pamarimachta oyarekan chaka igual que le con chaka tarora ronco manapas arichkankuchu chaka wechikoy con yagakai waikinchik pachakan inaña pero macho chaka ya kasjarika yaga tawa chakiyogra
Chakatas rurasqaku kayqa musuq challwa wawqillaykuna palaykuna. Kay Hongoy nisqanpi casi 1000 metros cuadrados, casi 1000 metros cuadrados, 758 metros. Machullay macho jaja mayo chay periki ruarasqaku. Ama curvakuna ruranankupa mejor chakawaña derechaykunku autopistata. Mana chayqa curva kay llaqtanchikman hina qewi ñampa rikaw. Chakiwanraqmi kanankipas. Sí pues. Por ejemplo, kay Vinchos Marinki hatun qasapi sayaykuspa urayman kallpa ganaroqrami carrota. Porque carro waqlaninta carga, descarga, ya nariki kay chinokunariki chakakunata ruranku modernokunataña rurakuchkanku paykunapaq tren ninkupas tren bala nisqan. Chakata ruwasqaku riki machullay machutinatinsi manaraq tukuchkaptinku raqraytaña qallarisqa. Hinata riki bueno kuñapachaykusunchik chaypaq takiarunman hinata tukurusunchik tukuruptinchik takiarunman hina tukupachaykunku. Hinalla raqran mastaña natin ninku manam kay chakaqa valenmanchu mejor wichqarusunchik nispa wichqarusqaku antes wichqarusqaku. Hinatin riki arinankupa arisunchu amachu arisunchu chaynata pensachkarqaku rikaw. Maylawpimi kay chay chaka kachkan kay Tibet nisqanpi Ongoy Sichuan Tibet chay Tibet riki machullay machu urqu kay ñuqanchik kay Cordillera de los Andes chay más kay urqunchikpas más machoso chay. Entonces chayman riq riki kay chaka wawqillaykuna palaykuna weche koy con video pues kachkanmi urma koy con qaqaywan fotokuna chay. Weche koy con wawqillaykuna chaka moderno chaka. Más rimari wawqichalay panchalay chaynallataq kay Irán amenazachkan Israelta. Amam Israel hayninpa hina atakawankichu. Yanqataq misilnikikunata mandamachkawaq nispa. Porque kay Israel hinallam chay Gazata riki bombardeachka munarispa. Chay Líbano nin chay vicinun llaqta chaytapas bombardeaykarinmi hayninpakuna bombardeachkarakaw. Hinaspa kunapas qunqayllatapas kay Iranta bombardeanmapsa manachu chay Iranta bombardearuq haynin pasaq killapin Iranñataq kutirachikuna yaqalla waqarachira. Kunan imanichkantaq iskay waranqa misilkunam suyasuchkanki Israel nikurun malla imama. Iskay waranqa misilmi suyasuchkanki listu challaña kutichikunaykupaq. Ariqa hayninpa chay Irán kutichikuspan pachakta iskay pachakta kimsa pachakta misilkunata mandaykusqa rikaw hinatinmi chay sistema Patriot ninqaqa o más resisqa como domo de hierro mana ni chaypas aguantarusqachu. Chaytapas vencerusqa riki achka yaqa la mitata riki la mitad masta misilkunata musyaytaqa musyarullanku la mitad mastaraq nisuchik chay pachakmanta musyarunku hinaña pusaq chunkata rikaw iskay chunkaraq puchurun rikaw puchucha iskay chunka chayaron pam porque Israelqa riki mandarqa chunkata iskay chunkata kimsa chaynallatam Israelqa mandarqa misiltaqa kay Iranmanqa. Pero Iranñataq kutichikuspan pachakninpi riki mandayku riki aunque sea chunkallañapas pasaron chay chunka riki allinta destruirqa kay Israelta riki wawqillaykuna pallaykuna kay iskay waranqaqa riki haykaña chay patriot kakuspapas hukchuy aguantarachinqa. Chayta riki kunanqa Israel seguramente kayqa kachkan tanto misil chaypaq ya protegikunanchipaq. Masta chorazonchik nispachik paykunas preparakuchkanku rikaw.
Kay Irán pasiaja na Corea del Norte nada chay Corea del Norte chay Wang Yonghong ninjo chay wiraco cham chay na Estados Unidos tianga pasiang amenaza chikarikao misil changon kacharis pa konang misil ningona taranti kamo chikam disimulao chay mahteko kona ama rimari wauhile panchale chay nallata kay Petro kay Gustavo Petro paimi que izquierdista guerrillero paimi so guerrillero anche kay Perú pega niswanchi tukurikao turuku kang mangrikao kay Perú pega porque Perú pega requerima turuku chaya mikao rojo comunista pero Petro pues chaya pero wak pega manam sutinchanku chaywancho sino guerrillero kay tayta Petro musukaspan guerrillero karja y konan mi presidente Igor. A veces cae presidente cae y alguien llakta apa y mana alguien llakta apa y pa según songo y ki manginao. Se chon songo y ki llakta sinter nas pa llakta pa llam kanke. Mana suagon que hecho mejoran que beneficio con alguien toran que pero si chon kanke corruptito como cae Perú pe cae conistanche con en cae presidente en chique Boluarte Jeri chaina gona. O como Rospiglos delicado. Fujimori Pujolken Maligos para que conanga Fujimorista. Chayna rona conaka gobierno pega llaqtata ya Oaxaca, gaga Oaxaca wachkanchi. Pero Petro mana wauhile kono es que llaqta pewiña. Que musukaspan guerrillero kasjapas. Konanga presidente hinaspan llapa chay derecha bruta y achorada colombiana paikonata demostraikon mana cancho inflación porque caena izquierdista comunista con gana tenga y manego Venezuela tamari coraro asunchi va a ser Venezuela no cae Castillo tasmana chay nerraco hemos salvado del comunismo. Caga igual que le con Gustavo Petro, que se cae Gustavo Petro y Napscaro Mangara Castillo gobernarán de Hachago Tingoga. Derechata demostraron. Primero, mana cancho chay inflación. Mana dólar subincho. Mana mico y pisirgacho liu pag mico y nin. Mana ni papel higiénico pas faltar gacho porque Venezuela pegas papel higiénico faltar recao. Che COVID capten acá hasta cae pero pues papel higiénico falta ahora me. Y económicamente wiñaron cae más chata cae Colombia. Moneda Joligen cae soles ninchijina hormal. Turismo nisjan Rona kona kay Perú mangamos kona pues kay Machu Picchu mangamos kona pues mana ñamo y monan coñas porque sasa Machu Picchu pues mejor Colombia mañana riscango. Desempleo menosciaron. Salario o sueldo ya pachay karin liu chay sueldo chayo juli zapacha kanan kopaj. Mana Venezuela manga imayampi pas tikracuncho. Esa que Castillo Piscaina taruachcam gar que Perú soy un chictaja que deja chaigo tengo pero que derecha bruta achorada como Mari Carmen Alba ni Castillo taja ni por respeto ni maquillanta sapi concho. Mahta chata milla corja Castillota chakra maestro casjanraico pituca kunanga chay pituca Mari Carmen Alba churich con comedor kuna monchay pimiku pachacamuchcan botoraico pero en realidad milla con llapa chay milla custin chay pero que botoraico tía payachca pero milla con mi Castillota acá su maquillanta sapigo y monargacho. Asla makinwang haperoanga contaminaroanga nispam nej
y chayna kay Petrotapas nerqaku awqillaykuna pallaykuna kunanqa mana chaynachu pasakuchkan. Así que kaywan nini kay allin o mana allin gobernayqa mana izquierda kay derecha kaychu awqillaykuna pallaykuna manan chaychu. Astawanqa llaqtakuyaq allin qhari kaymi wawqillaykuna pallaykuna. Sichun kay politikunchikuna allin qhari kanmanku llaqtakuyaq mana chikikunan hinachu protestakuna kachkaman cual generación Z, cual paro llaqtanchikuna mamoten pasaq papay mamay nispa chiki chaskikuchkaswanchik chaynami kichwakuna kanchik rika riqsisqataqa maqtachan kuyakuyninchik kanaspan papay mamay nispa riki maquillantapas hapikunchik riki. Pero kay congresistakuna wawqillaykuna pallaykuna como Mari Carmen Alba millakuanchik, pero chaqa nichkani chay millakuq kunanqa barriokunaman rechkan, comedor popularkunaman rechkan, llapa chay hachyakunapi purichkan votorayku, ¿qué tal? Chayna runa mana chayllachu kaymi gustaykuruwan, porque kay tupachaykachinchik rika kaynapas kishay Castillo ruwanman karqa, pero no se sabe pues como mana riki ni iskay wata mas chayllamantami hurqurunkuqa rika wata a ver, claro, diciembre pichqa killallanmanta kunan kama mana allinta ruwanman ay sí pues ñuqamanta qallaykuspa engañaruanchik nispa nichkaswancha bueno kay particham gustaykuruwan maynaraq politikunchikuna kaynata ruwachaykullanman kay Amazonia, porque Colombiapas kachkanmi kay Amazonas ninqa kaqa Colombiawan tupanakuq kachkan kay Isla Santa María ninchu Isla María ninchu chay manachu chay kitawananchikpaq kachkasqa kay Colombia paykuna nin manam kay yunkaqa hachachanachu, manam minería kananchu, manam kananchu chay petróleo pues ususpa hachachan manam kananchu. Chay si ninri que kay Colombia primer país declara Amazonía libre de minería ilegal e hidrocarburos. Mientras kay ñuqanchikpa yunkanchikta wawqillaykuna pallaykuna kay mayunchikunatam kay yunka mayunchikunatam maqta chata hachachachkanku tikraparonku kaylawman waklawman manaña balinñachu chaypi uruchakuna uywachakuna purun uywachakuna mikuq yakuchata upyaq paykunapas lliwñam wañurun, challwachakuna karqa sapuchakuna ima uruchakunapas karqa chaytapas lliwmi chinkarachinku wawqillaykuna pallaykuna ari chaymi kay Amazoniapi rika chay Colombia riki wawqillaykuna pallaykuna kunan protegiykunqa haykatanin 483,000 kilómetros cuadrados, 42% de territorio nacional, o sea, más de 40%. Entonces, chay 60% eso se ha cargado y a Chanapa, exportanapa, lotizanacospa chay piachanapa. Ari kay Colombia pejawachkarqanim chay zonas turísticas nisqankunata, chay turismo vivencial nisqa ruwanakunatam munaypaq hinaspa munapakuniraq kayna kanman llaqtaypi turismo nispa, pero llaqtaya organizasqa turistakuna chayman rin semanantin
semanante riki paganko rikao, paganko hotel, mikoy, transporte, llapanta rikao. Chajaya comunidades campesinas chaynata nisunchik. Organizados chay turistakunata chaskispa chay turismo qullqiwan kawsasqaku. Huk zona turística, o mejor dicho, un circuito turístico. Huk hawaqllapi niki samana kasqa rikao, Colombiapi, y chaymanmi huknin comunidad rin primer día inaspa ñuqaykum atendisaykiku. Pajarinnintin huk comunidad mandaña rin ñuqaykum encargado kachkaniku, somos guía. Ñuqaykupa makiykupi kanki. Chayna patachanakuspam atendillasqaku turistakunata. Turistakunataqa mana pisichisqakuchu mikuyninpi. Mana ni chinkanankutas siempre cuidachkanku mayrisqan maypi ima rurasqan cuidachkanku cuidasqalla kasqa turistakuna. Porque mana chayqa yunkapi kay Amazonas chaypi chinkarunman. Wichiykuspapas wañu imakunmanpas o utaq pakikurunmanpas ima cuidasqalla. Kaynintaq amam rinkichu kaychanta rinkiqa. Mayuman yaykurunku hinaspapas primero kikinkuraqmi chay guía turísticakuna chay encargadokuna mallisqaku. Iskay horachata suyachaykuayku mallichaykusaqkura kay mayuta. Allin kaptin risunchik sichu imapas pasaruanqaku ñuqaykuta mana risunchu nispa. Tenmi prironku puriramunku hinaspa kutirimunku. Allinmi kachkasqa hakuchik nispa pusan chay turistakunata. Munaypaq semanantin chaypi qullqinkuta gastakunku chay turistakuna, es un turismo vivencial. Hawanku uywachakunata, mayukunata, ñankunata, jajakunata, sachakunata, purun uywachakunata, hawanata imatapas hawakunku chay turistakuna. Hinaspa ninkuraq mallay mama kaypiqa paraisopinam yachakusqaniku. Turistataqa atendillawanku maqta chatayaqa imatapas hinaña uña wawata manachu uña wawataqa amam hanay amam uray maqta hawasqalla rikao waqaptinpas ay mismo papay mamay imam pasasunki nisparaqao. Chayna turistakunata wawqilla cuidasqaku. Urmaruspa takakurun hinaptinpas hampichkanku. Ama preocupakuychu manaña purita atiptinpas qhipispankuraq. Ese turismo vivencial mana llaqtanchikpi kan turistata llaqtanchikpi hawarinchikpas haqaypi amurun nispa hawakunchik. Wichiykutinpas haqaywan urmarun. Ninarauray kaptinpas haqaywan na chakrayuq kañakurusqa nispam hawakunchik aypaqa mana illakim kanchik. Chanachu chamanachu, pero kaqaya kay zona intangible así kay qayna punchas qayninpallan chay video qhawachkarqani kay Colombia manta kay turismo vivencial nisqan rurasqankuta. Turistakunata suma atendispa chaypi kachisqaku awqillaykunpa kay ñuqanchikpiqa manami chayaqkanchu. Autoyakuna pusaramun turistakunata solamente fotopaq kaypaq wakpaq puriramunku chayllaw. Agas permanentechu. Kanchu turistakuna atendeqa pia wakruna nispam. Y chay suapas nispallam hawakunchik. Mas rimari wawqillaykuna pallaykuna mas rimari kay yunka manta y chayna yunkanchikpas kayta deben wawqillaykuna pallaykuna. Pero kayna peruano autoridad ninchikunawanqa manaya kanqachu huk musuqlla autoridad yaykuyta deben llaqta kuyaq. Ñatinña chaynakunata hawasunchik. Mas rimari riki wawqillaykuna pallaykuna mas rimari chayñataq riki kay Caribe nisqanpi
Sapa semana hay kallapera kainachkaspa guerra hallakuy kunqa. Sapa semanam atipanakuy kunampas atipanakuy kunku. Kunampas asuy kay semanata mana huk rato chayllachu mana hukunchaw sino kay semanatas chayna Estados Unidos chay llapa soldadunkuna asuykusqa kay Venezuelaman. Hinaptinñata huk fragata ruso rikuriykamun hinaspa hariyaron. Anque tayta Maduromanta rimaspa ninku Maduro riykapa willakuykunaqa aqtachaya purichkan rikaw chiqapraq llullaraqa o perikuchkarqan Maduro riykapa kuchkan papaytrum amaya atakawaychu ayqikunaypaq pasita quykuay ripukusaq dejaykapusaykim nispam riykapa kuchkan nispa ñuqaqa chayta crinichu qaya chayqa llulla wawqillaykuna pero chaynama muyuchkan kay redes socialespi tayta Trumptam riykapa kuchkan chay Maduro maqta mancharishka ñuqa chayta krimanchu chayqa llullam chayqa pero si ichaqa ninmi Maduro chayqa fuente confiable kay prensa rusa chaypi publicasqa tayta Donald Trump amaya peleasunchu imanasqama peleasunqa hawkallaya kawsakusunchik puntata hina petroleta munanki qhipikunaykipaq rantikusayki amaya peleasunchu chaytaqa nisqa chayqa chiqapmi pero chay riqapakuyqa manam chayqa chiqapchu aunque redespqa chaynam kachkan rico Maduro está con miedo yanqañam ispakuykuchkan manchakuymanaspa riqapayachkan ñatuna a veces yanqakunata publicanku a veces wawqillaykuna rabiapaq rabiapaq chaymi kay programapiq sumaq chata taqwichachakuykuspam imatapas rimacharishkanchik ya cosas delicados ayan llullakunataqa chaymi kaypiqa riki huknin publicarutinpas hacemos contrastepe siempre kunan kay semanatapas chaqay rikaw chay Gerald F. Ford chay asuykurusqa chaymi justamente asuykurusqapas chaypi achka soldado 4,000 soldados chaynas kachkan chayqa imam chayqa huk buque chay buquipim tiyan avionkuna y chay buquipim achka runa yachan chaymanta expertukuna nishkan riki kaynalla kan hinaptinqa cualquier momento guerra hallakuykunqa mana chayllachu sino Rusiamanta riki chay tayta Putin apaykarachin especialistakunata kachkan ejército ruso Venezuelapi misilkunatawan si mandaykun chay misilkunapas listu challañas kachkan mana chayllachu nichkankutaq como kachkan riki yaqa pusaq buquikuna kay Estados Uniospa kay Mar del Caribe nisqanpi churasqa chaytas hawachkan kay misilkuna hinaptinchik guerra hallaykuptinqa kamas chay buquikunata bombardeanqaku nispam rimachkanku especialistas de la prensa rusa wawqillaykuna paliykuna prensa rusaqa manam ancha llullakunchu exagerama wawakis kusachakunapi pero mana llullakunchu mientras prensa americana prensa mermelera iskay centavopaq riki llullakunata publicanku mana chayllachu kay semanataq mallay mama Chilepi hamuchkan elecciones kay tayta Boric pues ya ves kayna runakuna Boric izquierda kachkaspa allinta ruraykullanman karqa kuyasqa ripuchakunman karqa como Petro pues kay allinta ruraykurusqa niskanchau mientras kay Chilepiñataq kay Gabriel Boric izquierda kachkaspa ha sido un vende patria wawqillaykuna palaykuna
Estados Unidos man lajakuykos America paypa nisqanta ari nispa rima kacharqa. Kunan hamuchkaña elecciones chaypas riki todo izquierda rik pingayman churasqa karon kay Boricwan tinkunanqa puro derecha atipanakuchkanku. Tan derecha mayaqepas ganaronqa nichkanku wawqillaykuna pallaykuna. Ña riki pusaq candidatos riki atipanakuchkanku chay pusaqninmanta rikaw chay puntaqninkuna seguramente uhipan atiqchapas según rikaw yaykurunqa. Kaypi nichkan rikaw nombres conocidos: exministra de Trabajo Evelyn Martí, Eduardo Arts, Marco Enríquez Ominami, Franco Parisi. Parisi que sí, Parisi que no. Apellido chayna kunarqa. Bueno, hamuchkan elecciones wawqillaykuna pallaykuna. Mana chayllachu sino hamuchkanta referéndum. Mana kay Boric manta rimaykuspa Boric qallaykurqa 62% de aprobación y kunan tukupanqa 27% de hasta 22% de aprobación. 22 alincharaqya kay Boluarte mantaqa payqa 2%, Congreso 2% de aprobación. Pero 22 alincharaqya wawqillaykuna pallaykuna. Depende, achka tapukuykuna kachka unimpi 28%, el otro dice 22%, el otro dice 27%, el otro dice 33%, bueno. Pero majinkas papas, pero tapukuykuna achka chaymi según tapukuyman hinarika, manan chay cada uno taqrima muchkanchiña churika. Simplemente un resumen wawqillaykuna pallaykuna. Ecuador man risunchi Ecuador pipas paqarin kanqa referéndum paykunapas kay constitución nintas ruranqa kumusuqta. Chaypa sutin rikaw Asamblea Constituyente wawqillaykuna pallaykuna. Entonces Asamblea Constituyente tas aprobanqa kurik paqarin. Ecuador pe kachkanko 14 millones, 14 chayga saco asle Perú pe que más de 30 31 millones chay maña con kay kamo elección pe. Mana hawachay goneracho, pero más de 31 millones porque 30 millones peñam garanchi. Na chanchik mira chachkanmi pero manaña punta tiene hecho miran con minus liatañam asliatañam. Paita 14 millones ecuatorianos que chay referéndum porque Ecuador pipas kakuchkargam chajo ariki. Chajo allapa chay indígenas nisqankunam riki Perú manta Ecuador pe más organización kanko indígena gona. Kay Quichuagona. Anchik riki araquinas kanchik. Paykuna pues más tachatan paros pari que policía kunata suaja chichkarqa koraq. Allin organizakuykospa policía nata presidente kunatapas qhariyan hayqa kutitañata qhariyan ecuatoriano kuna presidententa, pero chaywanpas kay llulla mana allin runakuna siempre yaykuchkanku llullachakospa rikaw. Mana chayllatachu tratanqaku kay referendumpi sino tratanqakutaq chay asambleístas minuciananpaq. Kay Perú pillati yapachkanku asambleísta kunata una wakpeja minus chayañas kanqa. Mana chayllachu financiamiento de partidos políticos chay chinkachun niskan kay Perú pipas chayqa chinkanan wawqillaykuna pallaykuna. Porque tener partido político es un negocio. Prácticamente un negocio. Chayqa chinkanan. Y no tengo que ya pipas gobernar tamonan, tiene que ser así a capa caída pues. A capa caída wawqillaykuna pallaykuna. Marrimari wawqillaypanchallay marrimari chayñataq kay Estados Unidos nisqanta waqachichkan kay clima wakman ñamriki chiri chayarun manachun chay
película con at hawanchi na tenga nabi da pegar igual pe lasta pimericao ñoqanchik piñata para peao porque waka norte la mañami que chiri kunanja tikraron okay junio julio agosto chaypi ñoqanchik papel chiri karqa invierno mira paykunata kachkarqaku verano pejoni pericao magta ropa pakuspa kachkarqa kunanqa chirinanman yaykuchkanku yaykurunku nisunchik ña chirinanman yaykurunku hinatinsi kay semanata parakuchkan lasta wawqillaykuna pallaykuna chaypi sutin lluvia helada lastas chayakurun hinatinsi yaqa 1 millón de personas, un millón de viajeros manan ni ripuitapas atinkuchu ni puritapas atinkuchu porque carretera ta riki harkaron chay lasta patanakolospe natin carretera lluchkayakuron chay urmarunankumanta y kay Donald Trump huchanpiñata riki aeropuerto kuna mana funcionachkanchu avión viajanapaqpas mana valinchu porque kunan mana kanchu sueldonko mana kanchu qulli hinaptin riku wawqillaykuna palaykuna chay controladores aéreos ninku rik chaypi llamkaqkunapas aschallaña chays obligaykurun minus challaña kamachallaña avionkuna amaña achkañachu purichun nispa kikin Donald Trump chaytas prohibichichka. Pero lo más grave chay mana chay sino que hay lastas con lastas chay con nishota que hay New York niskan yaktata Vermont niskan yaktata New Hampshire y Miami niskanta chay konata nispan hay Servicio Nacional de Meteorología de que Willacon o Servicio Meteorológico Nacional bueno inglés pertikran pachamikao ya no awqillaykuna pallaykuna pues lasta chayakuykospan waqachichka chaymanta ahora pues tukurun ya son 9 de la noche Estados Unidos man ripuyta munachkanki kaykunata hawarinayki sichum Estados Unidos ripuyta munanki porque puntata magta munaji pagriki karqa Estados Unidos man ripuku irikao hasta paisanunchikuna riqsisqanchikuna ripuptinpas munapakunchik hatikuyman usallampas kayman hatichakunaypaq hasta rimayllawanpas hatikusaykiyan aunque se bolsikuchillaykipas apakuway nisparqa ñuqataqa manam ancha gustawarachu yo sí he tenido varias oportunidades ripunapaq pero no hemos querido manam chay gustawanchu ñuqataqa pero wakiq gustaqkunapaq ya sichum ham unquchkanki kay cáncerwan manas Estados Unidos mayaykuaqchu a veces ninchik rikaw cáncer unqushpa waka Estados Unidos llamkapakuruspa riki chay wakpiqa riki hospitalkuna allintan hampikun cáncermanta chay hampichikunaypaq nispa pinsanku kunaqa manaña atuyaqnachu obesidad gordo kachkanki gordo pojosqa rikaw kuchinaña sebasqa visata qurquyta munanki Estados Unidos ripuyta munanki mana kanchu diabetes unquchkanki anki chay diabetes qariki controlanalla mao chay insulina nisqan controlanallam chayqa pero igual diabetes niyuq kachkanki yawarnikita analizaykunqa mana riwaqchu Estados Unidos y wakiq unquykunapas o sea unquqkunata manaña Estados Unidos chaskiyta munanñachu halinkunallata allin llamkaqkunallatañas chaskinqa wawqillaykuna panchallaykuna estamos jodidos Estados Unidos que yapa chay migrantes ilegales nisqanta qhariyamuchkan rikaw legal taps ilegal taps con tal que sea de migrante chay ais nisqan rikaw kay policía así pawqillaykuna pallaykuna Hayninpa bueno cierto chuchay llulla chuchay imaynaykanmas pero kaynachata uyarichkarqani wawqillaykuna pallaykuna
kay Donald Trump pa chay churing sirikaw baron trung risqari que pasiako ina kay naperikaw ina kay palacio chay cercallampi chay piachan chay palacio taytan tiang rikaw tay Donald Trump no te si pañata risqa riros allá parque tabak puricaramos como cualquier muchacho rikaw ahorita puricaramos yo soy hijo de presidente pues ni se pasas genatin chay parque pipuricos jaricao tía chay con banca chaconate por en jawa con chay negruna con atagos paricao guaira chicos pangrik genatin si chay policía ay sericori con ricao enas baning chay mañas pa documento con ata mañas paricao okninta haping mañang documento mañas tins policía con policía chay taps jawa con ra jaga wak policía con lam kaching papa lam kaching nispara jawa con ina chayaron paiman ina tingri que paitaps tapong ni policía ricao wera cocha may man kachang que ayo so to unión so nispara ning Ima turachkan kay parque pimpasia kuchkanar documento kita ya. Amanam apakamurganicho ning. No, entonces hakuch detenido ripe. Imama apang kanyo apa taita ka presidente mi kita drung mi. Pipas taita chiquicacon, no, aquí ley se respeta ni spang si aparong detenido tawa ko con atensi. Na montaña, comisaria montaña, tai chay policía aquí con haperu llawang. Haya con na tensi chay Donald Trump rabian chay policía con apa chay nang que chica ay yo itanis pero. Chay policía con las niñas que no estamos cumpliendo pues ley nomás. Kama chicos kaya kita me patrón si turach ganejo nengs. Bueno, son historias o que con cierto chuchay carga y mainaya, pero chay no ya tama uyeris cargani, chay churing tasui que chay tu presidente pata. Ya jaya deportaramon ko auge con pani chay icona. Man chay yacho mana chay yacho kay acontecer que sean ya un tocoson ya son ya 9:05 de la noche. Ari kay jainim semana mantara ko auge con palegona rima y cachcarga de que Kaitaita Papa León 14, Papa peruano estadounidense, Pairi que ni coron kainata nispa. Manaña María Peja kriinan chikñacho, Jesús llapim kriinan cheja. Ari Mariaja, Virgen María ya. Mariaja, Jesús pa mamán me pero manam paimanga. Y nanchich porque con aricao canchaya chay naricao rezo pascan ricao María Pajao Santa María Madre de Dios nisparja Madre de Dios ruega por nosotros por los pecadores. Entonces amañan chay rezo tapas reza son chignacho único que reza son Jesús Jesucristo llamañam Payam único Salvador, mana Mariaja. Ten si católico con atachay wang rakir ngau que le con palegon. Waki kare que mahtacha Maria pekre rikao. Kai Peru pe pascan chay Radio Maria. Chay en su teora que escucho funciona Radio Maria. Chay Maria llaman chay mi que las Marianas ninco rikao, los Marianos. So mahtacha tari que Jesús mamanta Maria takari que Dios chacorón coricao, pero chay tamo taita papa que león corrige caramo en aspanen. Ari maman chiqui mamanca, pero cualquier una inayami que paiga. Único Jesús le intercesor nincheja. Manaña María ñacho nispani caramo. Así que noticia para los católicos que le gon pelegona. Mana chayacho hasta Wanja kay Brasil pes macho y macho tarora y conco Nuestra Señora de Fátima kay española mientras México piñata que Guadalupe
Bueno, sutichago na ligao chaech macho le macho tatia y Karachi en Brasil po que llegó na palegona. Kay Fatima nishan mamachata. Wakay wakpis uruna kuna pas ukum pitiach kang sayach kang yaka sisi saya chaya uchi chaya. Umachamps wakay yaka ima saya chaya piki saya pero kay Fatima mamacha Fatima ning komika. Nyo kapacho mamacha kasi no China tamning ku China nichkaneh. Kay mamacha Fatima pa estatua nga macho lay macho. Hok nindito yarakse empresa saya iwaw kilay kon palikon. Ha? Maay na macho sunya chay ikaw. Bueno kay ko na willa ko na karka waw kichalay pan ni chalay ko nang kay Domingo pe. Ari pucha cosa pasa chakosak niya mas willa ko na rakachkarka pero nyam ora ganay kulawan siya ikaw. Sana ka pakaning ka matuta mantakama. Rimarininchi. Rimarininchi. Punchapa Mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy Willakuy kunata apamuspa.